Хоёр төрлийн байгцсан болсон. Энэ болохоор мөг таньдаг юм. Манайд зөндөө нөө гэсэн. Гэхдээ энийг шинээр ингэ тавьсан байгаа. Зөндөө схемтэй. Мөг цэцэн ийм аниллагчтай юм байна. 160 мөг болсон. Энэ болохоор мөг төдөг тусгай юм сет байгаа. За ингэ янгол хорий тэгээд түчгэр юм тохон доош орж ирдэг юм. Энд чинь юм багтаа юм байна. Тийм маань бэ. Төсөөл юмээс өгсөн. Энэ болохоор жишээлбэл юуг нь хогийн энэгээр аваад энэгээр төсөөд энэ чинь ийм хөөх юм хэмжээтэй. Энд чинь нэг уутныг хажууд ингээ аваа явчих. Тэгээд ингээд задлахаар нэг юм болох юм байна. За ингээд мөгөндөө явна да. Länge är lite sån snobbesport. Golfi талбайгаар өнөөдөр мөгөнд явах цаа. Бид тэр энэ нэг жоохон тоглодог байсан. Тэгээд аяг үнэтэй. Жилийн төлбөр 1 сая гэсэн тэгээд бид тэр болсон. Нэг юм байна. Манай хүн тэнд явж байна. Ийм онсон модгоо их байна. Det är en stor exemplar av en ringlös fluesopp. Han känner väldigt på det här mönstret eller ribban som du ser här. Båtgå jävla moggene. Ingen ring, sa han, för vanligtvis på fluesoppan är det en ring här. Jag måste båtgå. Det regnas som en god matsopp. Det är två hade mugg. Ja. Den här. Det blir olivenbrun. Ja, olivenbrun växer upp. Olivsjunkutte Och skivan här är som mer som vox då, så därför kallas den voxsopp. Så det var en del av den. Här var en väldigt fin sopp som inte jag vet vad är för något. Så jag gjorde det mitt kun. Oilmog har det tjän. Achcha namna så här. Icke brukande. Så slöjsoppen. Itko. Här är också en sån fiolett sopp. Vad det tror jag och är en slörsopp, icke spislig. Icke giftig då, men icke har hållt. Och så har jag funnit någon som jag icke vet riktigt. Här var en väldigt mycket av herren här. Det är ju faktiskt en risk. Det är en risk, ser du det? Risken sjön. Ja. Turtsafsarla. Chawga itlээ. God dag, ja. Kaffe уулаа. Ийм гутал өмсөн аа дотор. За энд анчны өндөрлөг байх шиг байна. Зөндөө олон хүмүүс гол тоолж ин хөгсчүүл голдоо байх шиг байна. Ja. Nu ska vi ha konkurrens i knipsing av plommestein. Först är det kämpen Anders som knipsar. Nu. Nej, stoppa i träet. Hvor? Stoppa i det första träet. Äsch. Det är inte så fint att jag också. Och det blir också klar innan jag gör. Oj, längst. Oj, längst bil va. Äsch. Det är inte spårbukten då Tulle. Denne. Kremle. Det är riske. Ja, riske. Jag tror skäggriske, för det är sån skägg. Sakta. Sakta. Riske гэдэг юм уу гэж байна. Spiselig? Ja, spiselig, men jag tror inte den är god, nej. Men... Det är inte så гэсэн чинь. Нэг их гоё амттай биш гинэ. Айж явахч ингээ сайхан. Бүрэлдэн. Зөндөө байна. Жохон хөгшөрчээ. За энэ бол идэтгүү мөг. Амар хортой. Яг ер нь хортой мөг нэг чинь хүний анхаал татах гэдэг ингээд. Амтны анхаал татах гэдэг юм хурц өнгөтэй. За энэ бол чулуу мөг бол та. Såg ganska fin ut. Visst, det är inte jag mot den. За ингээ хортой мөг үл энийг зөндөө өргөсөн. Гэтэл штэ те манай үний хэлж байгаагаар гэвэл
Энэ доотлол нь юм нэг бүгж байгааз. Энэ бүгжээр нь танина гинэ. Тэгэхээр энэ мөөгний зөвхөн толгойг нь авах нь хангалтгүй. Тэр доотлын бөгж тэгээ үндэс суурийг харах хэрэгтэй гинэ. За ингээд зөндөө олон хүмүүс гольф тоглож байна өнөөдөр. Гольфтай айлууд эргэн тойронд ингэж байна. Өнөөдөр цаг агаар их сайхан өдөр байна. Schläf Olivenbrun. Olivenbrun, hva for noe? Spiselig. Olivenbrun, hva for noe? Olivenbrun. Det er som voks, sant? Ja, voks. Olivenbrun voks. Sopp. Måk. Ja, Spiselig. Spiselig. Den stensopp. Ja. Her er den stensopp, chulomok. Og så den ringløs. Kremle. Nei, fluesopp. Fluesopp. Og den bogcho. Det er fluesopp spiselig. Hva er dette? Det er en rød kremle. Jeg vet ikke hvilken Rød type. kremle. Men dette vet jeg. Og den skjegg. Skjegg. Skjeggriske. Skjeggriske. Skal vi se, her er sånn skjeggriske er inni 2 minutter. Så kalles bukkesopp, så jeg tror det er Jamamog. ikke spiselig. En slørsopp. Skal vi se. Den er riskmoggen. Ja. Ingen så kommer hva slags type. For du ser sopp. so. Den er sånn sushigim jakatjørsten. Risk. Spiselig? Ja, jeg tror det, men jeg tror ikke noe god, nei, men ikke. Jeg tror ikke giftig. Amt måte. Skal vi se, men... Og her har vi Matriske. granmatriske, ja. Så grange måte til matrisken innan тихтэй амтна гойд. За рискэгээ тэгэхээр ингээд нэг сушигим ялгаж байгаа юм жингээ юм. Så jeg er ikke helt sikker, men jeg tror det er en slags bukkekjøttsopp her. Så jamma kjøttsopp. Det virker litt sånn... Spiselig? Nei, ikke giftig, men ikke spiselig heller. Av overalt. За энэ болохоор танд мэддэгсэн тий. Olivenbrun гэдэг иддэг гоё юмтай мөг. Харцсан гоё юм олон төгсөн өнөдөр. Skjær kremle. За энэ шар өнгөтэй кремле гэдэг мөг энэ гоё шүүс гарахгүй. Spiselig? Nei. Ja. Idelig jollen gene. Dette er vel også en sånn, kanskje det er nok det samme som vi hadde her i sted. En slags, som du ser, en riske. Riske, sjuskristen. Kjører er vel so her, ikke det? Sushigum garadsen, det her er litt so her, ja. Så virker litt so. Jeg vet ikke sikkert typen. Ja, men helt begynner seg med solgarad, du er. Her vil jeg kalle en slørsopp. Slørsopp. Ikke spiselig. Vitko. Ikke giftig, men... Argo. Dette er sitko. Ja, helt brun, vet du da, som regel. Ja, men bare må. Enn dette da. Sen kjøtt og... Veldig vanlig. Ringløs. Ringløs hva for noe? Ringløs. Ringløs fluesopp. Ringløs fluesopp. Loget din gjelder ikke så vel. Det er ringløs gjelder. Enn den her. Hva var det? Det er sløyfe. Det er den der olivenbrun. En etternavnet. Тэнгэрийн түлийг иддэг шүү дээ энийг. Dette Энийг утаад мөг гэдэг Dette tror jeg er sånn grynhatt. Залуу байх юм бол идэн. Энэ битүү мөг байх юм бол. Тэгээд нүх үсгээр идэхгүй гэсэн. Нөө сахалтай мөг ч болохоор яг ийм байгаа байхгүй. Ингээ сахалтай. Skjegget kant med mørkere kanter, ja. Тэр энэ болохоор нөгөө сахлан гэсэн арай том юм шиг байх юм. Сахалтай мөг. За риск гэдэг нь ингээд нэг сүү шиг юм ялгаж байгаа юм жингээ юм. За энэ болохоор swart risk гэдэг иддэг мөг. Nesten svart, ja. Адилхан. За энэ яг л байна л да. Тийм байна. Дээдлийнх нь яг ийм. Тэгээд доотлийнх нь болохоор цагаан. Тэгээд энэ арай сүү гарч байна. Kommermelkтэй. Ja, svart risk. Det er ja, men ja. Тийм бол иддэг мөг. Gran og bjørkeskog, ja. Тийм байна. Хоёр төлөө дургадаг гэхээр яг энэ л юм байна л да. Her står det, vet du, inneholder sterkt mutagent stoff. Det vil si at de
kan litt sånn usikker på den, så ikke spiselig. Ja, det er ikke olje litt. Altså, du var ikke så interessert da? Nei, jeg er ikke interessert. Det blir ikke sånn at jeg sier noe om her og til mange. Det er man det for inn i gassen, altså der en så går det agui du kan datter altså. Har tatt litt snakk hjemme til å Kanskje lurt å skrive opp styrken nå. Så jeg ikke tuset ut sånn. Tilmot din jo en bæno jeg lamala. Har kanskje ut bæno til ut. Tilmot чулан могныг ин доотлих нь аваад тэгэхээр энэ нь helt greit. Тэгээд энэ нь бол гоёор үлдчихнэ. Энийг өнөөдөр пиццанд хийждэг гэж. За ингээд мөөгөр юм пицца хийлээ.